Dobro, nadam se da vas Ilija nije pretjerano zagnjavio s tim cloudom. To je danas hype i to danas svi gledamo i slušamo i interesantno je i taj OPEX i ostalo. Ne? Mislim da da. Jedan, čujete me? Dobro. Uglavnom ideja ovog predavanja je da vam... Ideja ovog predavanja je da vam kratko ga opišem kroz kakvu transformaciju prolazi sam Combis i što mi generalno kao sektor imamo sve od usluga koje vam možemo ponuditi. Dakle, transformacija je njena nekakva svrha i smisao. Uključuje ujedno i digitalnu transformaciju, a kroz koju ne bi vjerovali prolazi i sam Combis. Zašto transformacija? Zašto bi to radili ako iziskuje vrijeme i novac? Možemo li to zanemariti? Pa i ne baš. Dakle, ovo je nekakav naš pogled na transformaciju. Prvo je osnovno, transformacija kroz koju mi prolazimo je zato što želimo udovoljiti potrebama tržišta. Ono što želimo napraviti je prilagoditi poslovanje potrebama naših korisnika i modernim trendovima i na taj način u konačnici želimo ostati inovativni i konkurentni. To sve skupa sa sobom povlači optimizaciju poslovnih procesa. Naravno da je prvo i bitno izbaciti ono nepotrebno, nakon toga svi mi težimo digitalizaciji, a zbog očitih prednosti koje donosi. Dakle, digitalizacijom poslovnih procesa automatski se skraćuje vrijeme izvršenja istih i da ne bi bilo zabune, digitalizacija ne znači poslovanje bez papira, već i puno više. Imamo ove danas mega hype-ove kao što su cloud, Internet of Things i ostalo. I tu nam je na kraju krajeva i optimizacija troškova, što znači da ako idemo u tu digitalizaciju i koristimo cloud za te potrebe, znači da ćemo to uspjeti financirati iz CAPEX-a, odnosno OPEX-a, pardon. Sad, kroz kakvu mi organizaciju prolazimo, mi smo do jučer imali 3 nekakva silosa, u ta 3 silosa su bili smo podijeljeni po vendorima, svaki silos je zastupao određene vendore i imali smo određena preklapanja u tehnologijama. Jel? Ako pogledate, uzmete recimo Microsoft i ono što on nudi, lako ćete prepoznati da se tu preklapa i sa VMware-om, i sa Citrixom, i sa Vimom, i sa Commvaultom, System Center DPM, i sa IBM-om u smislu ovih Storage Spaces Direct i ostalo što je došlo sa Windows Serverom 2016 i tako dalje i tako dalje. I tu su navedeni samo neki od vendora s kojima radimo, a više ste ih vidjeli na ovom slajdu koji vam Ilija pokazao u intro predavanju. Ono što smo napravili da bi maknuli se iz tih preklapanja i da bi dobili situaciju koja je korisniku puno transparentnije, odnosno da imamo jednog čovjeka koji govori o tehnologiji, a ne o vendoru, smo napravili sljedeće. To je da smo uveli nešto što se zove Solution Architect i napravili smo to da svaki Solution Architect zastupa određenu tehnologiju nevezano za vendora. I sad moja ideja ovom tablicom nekakvom čisto pokazati da stvari, odnosno usluge kojima se mi bavimo, želimo postati vendor agnostik, odnosno pojedini Solution Architect da se bavi virtualizacijom i da onda on zastupa virtualizaciju ne samo od Microsofta Hyper-V, nego i VMware, i Citrix, i od Red Hata KVM, pa i čak od IBM-a njihov Power. Jel? I ono što je bitno za naglasiti, osim Solution Architekta koje imamo, koje imam čast voditi, tu je i delivery ekipa koja pomaže u isporuci rješenja. Ostale promjene vezano za transformaciju kroz koju prolazi Combis je tada da smo svi migrirani u Office 365. Office 365 kao takav nam je donio nekolicinu prednosti. Ilija je neke pokazao, dečki će pokazati još toga. Kod Exchange Online-a dakle, nema više arhiviranja mailboxa, imamo grupe, pokazao nam Ilija kako smo pripremali se za ovu prezentaciju, odnosno za ovaj event. SharePoint Online, kolaboracija istovremena na dokumentu, OneNote, svi pišemo istovremeno, gledamo što ovi drugi pišu i tako dalje. Skype for Business, puno brže komuniciramo, instant messaging, video call, voice call i tu smo dosta dobili kad smo napravili integraciju sa Cisco Call Managerom. Dakle, dobili smo naše DID brojeve na našem Skype for Business klijentu. I OneDrive for Business, dakle, jednostavno dijeljenje dokumenata unutar tvrtke i van tvrtke,
plus zaštita na neki način kao backup za podatke koji se nalaze lokalno na radnoj stanici. Uspostavili smo u funkciju novi project server, s tim da to nam je omogućilo da nema više potrebe za punokrvnim klijentom osim kod project menadžera kojima je to potrebno. Sve se obavlja kroz project web access i dostupan je od bilo kuda na bilo kojem uređaju. Ušli smo u projekt automatizacije izrade ponuda, prije je to bilo relativno nezgodno, slalo se to mailom i slično. Ovdje su neki od naših kamova, znaju kako taj proces bi je funkcionirao. I to smo uspjeli uz pomoć Microsoft CRM-a i SharePointa. Ono što smo postigli je da smo u tu platformu automatski ugradili one parametre kroz koje prolazi controlling prije nego što odobrava i pušta stvari dalje. I na taj način smo skratili taj proces dosta, što je nam dalo priliku da čim prije izađemo prema korisniku sa traženim. Jel? Dovršavamo projekt implementacije novog service deska i na kraju krajeva iznad svega postavljamo Microsoft BI-a za potrebe poslovnog izvještavanja. Sad, ako govorimo o ponudi usluga, prvo imamo infrastrukturnu virtualizaciju i vendore koji tu zastupamo su Microsoft i njihov Hyper-V. Kad kažem infrastruktura i virtualizacija, tu govorimo i o Active Directory, i o storage replikaciji, i o svemu. VMware sa svojim rješenjima, Red Hat sa svojim rješenjima, Citrix, u ovom slučaju Zen server, ako se ne varam, i IBM, njihov Power. Application Delivery, opet Microsoft sa svojim terminal serverom, VDI i ostalo, VMware sa svojim rješenjem, Citrix sa svojim Zen desktopom i HProxy. HProxy se ovdje pojavio kao jedno open source rješenje kojem smo pribjegli u trenutku kad smo shvatili da Microsoft sa Exchangeom 2016 više ne podržava Windows Network Load Balancer, a imamo korisnike koji su htjeli nešto povoljno ili jeftino da mogu nadomjestiti tu funkcionalnost. HProxy rješenje fantastično radi na CentOS-u, može se poimplementirati i radi zadaću onako kako bi radi Windows Network Load Balancer, odnosno čak i bolje. Ili ima određene probe, health checkove i ostalo. Mobility i security, Microsoft sa svojim IMS rješenjem, VMware sa svojim rješenjem i Citrix sa svojim rješenjem. Dalje od ponude naših usluga imamo Productivity, tu nam je prvenstveno Microsoft sa svojim Office 365 i ne samo Office 365, nego i svim onim što se može implementirati on-premise, dakle SharePoint, Skype for Business i tako dalje. Što se sistem managementa tiče, Microsoft sa svojim sistem centar alatima, OMS iz clouda, imamo i OTRS u ponudi za potrebe uspostave nekakvog osnovnog service deska i Automic za automatizaciju. ITSM i Asset Management pokrivamo sa rješenjima od HP-a i IBM-a. I za Business Continuity tu je paleta relativno široka i dosta interesantna. Dakle, Microsoft sa svojim rješenjima u smislu Hyper-V replike, storage replike, VMware sa svojim SRM-om, NetApp sa svojom storage replikacijom, HP sa svojom storage replikacijom, IBM sa svojom, EMC, Commvault backup. I na kraju interesantno, taj Commvault se integrira i u Azure Blob Storage i možete gore stavljati i spremati long-term retenciju vaših backupa. Dakle, nema potrebe više za lokalnim trakama. Vim ista stvar, dakle replikacija i backup. Dosta interesantno. Jel? I što se clouda tiče, prvenstveno se tu bavimo sa Microsoftom i njihovim rješenjima. Ono što bi napomenuo vezano za ponudu ovih usluga i sve ovo što sam naveo je da stremimo ka tome da korisniku ponudimo najbolje. Dakle, ne gledamo pojedini proizvod i samo njega kao takvog, nego rješenje u cijelosti. Što znači da korisnicima prvenstveno nudimo konzultantski pristup. I sad kako to postižemo? Postižemo tako da odrađujemo detaljnu snimku stanja, infrastrukture, poslovnih servisa i aplikacija, ili ja nešto govorio o tome da slažemo servise, aplikacije, servise po kritičnosti i onda gledamo sa korisnikom na koji način to poboljšati kratkoročno i dugoročno. Slažemo se strategiju koja se ne tiče samo tehnološkog dijela, nego čak i financijskog. Jel?
Identificiramo kritične točke koje rješavamo odmah i onda ovo dijelimo u faze. Jel? I na kraju krajeva dolazimo do isporuke. S time da je ono bitno za naglasiti da prve 3 točke je nešto što ne obvezuje korisnika na jednom trenutku na bilo kakav budući angažman. Dakle, ono što želimo ponuditi je prisutnost na tržištu, kvalitetnu ocjenu i dobit maksimum. Iza svega toga, ono što mogu reći je da se trudimo nuditi custom tailored solutione u pravom smislu riječi. I sad kad govorim u pravom smislu riječi, onda mislim da jedan korisnik će se tu prepoznat. Imamo korisnika koji smo implementirali Hyper-V, VMware, H-Proxy, Terminal Server Farmu, dakle, velika količina rješenja, a u konačnici nešto što je on trebao zadovoljiti. Jel? Zašto se to tako bilo? Zato što smo snimkom stanja ustanovili da nismo imali drugačije opcije, odnosno ove su bile ne samo najpovoljnije, ne samo najinteresantnije, nego odgovarale su korisnikovim potrebama, kako kratkoročno, tako dugoročno i u daljem razvoju. Eto, hvala Microsoftu, hvala Vimu što sponzorirao ovaj event. Relativno sam nastojao biti kratak. Ako će bilo tko imati kakvih pitanja, tu sam dapače. Možemo proći kroz neke detalje i imat ćemo ovaj chat talk ili kako već. Jel? Hvala na pažnji.